asithathele lithuba uyabingelela udokotela Somashu mavula kuvaliwe labingelela ikhehle elidala uyabingelela umkhulu siyabingelela isizwe sonke sikaMthaniya impumalanga intshonalanga ningizimu inyakatho sithi Dumelang sithi Abshe sithi Bonjelo hayi sanibingelela babukele emakhaya udokotela Somashu sefikile sanibona namhlanje ngiphethe into esizokhuluma ngayo ekuthiwa it's a money ritual. Uma sisuke sikhuluma nge-money rituals sisuke sikhuluma ngeinsebenzo ezithinta imali but ngesintu ama-rituals emali ngokuhlukahlukana kwawo. So masikhuluma nge-money rituals sisuke sikhuluma ngezinto ezenziwayo noma eziyinsebenzo for umuntu osuke efuna imali noma for umuntu osuke efuna ukuthi abe nemali. So sizofundisa about what is the money rituals and kwenziwani mase kukhulunywa nge-money rituals. So i-money rituals usuke kwenziwa iy'nsebenzo ezihlukahlukene but esuke zethinta imali noma particular into osuke uzoyenza for wena ukuthi uzube nemali because kuhlukahlukene iy'nsebenzo esuke ethinta imali. Masikhuluma nge-money rituals sisuke sikhuluma ngezinto ezithinta ukuthwala, sisuke sikhuluma ngezinto ezithinta isiphakamiso, sisuke sithinta izinto ezithinta ama-cult yabona. So uma sikhuluma ngokuthwala sisuke sikhuluma la khona when umuntu eya kumuntu owumelaphi wesintu osebenza ngabantu ayofuna into yamandla yokuthwala ukuze enze njani akwazi ukuthi acebe lowo muntu loyo. So masikhuluma ngezithwalo sikhuluma ngama-level nama-categories ngokwemoya ahlukahlukene ukuze wena ukwazi ukuba nemali. Ukhona la khona suke uzophakamiswa ngenyoka, uzophakamiswa ngama-boys, uzophakamiswa ngohlobo mhlawumbe isipoki, uzophakamiswa mhlawumbe sibekise amagundwane, sizophakamisa mhlawumbe nenkosazane yamanzi. So that thing osuke uyenza ngaleso sikhathi we call it a money ritual because manje awusathathi inhlanhla that wena ozalwe nayo but manje ususebenzisa inhlanhla wena ongazaliwe nayo noma usebenzisa certain powers wena osuke ungazaliwe nayo because umuntu makazaleke emhlabeni unento eyisabelo asuka eyabelwe abantu abadala. Yabona ukuthi wena uzophila this life wena inhlanhla yakhe la mhlawumbe uthola ukuthi uphiwe nje ukuthi ungaphatha uqasha uthola umsebenzi yabona but manje mase kwenziwa ama-money rituals ila khona wena usulanda extra powers for ukuthi wena ukwazi ukuthi imali ize ngakuwena okanye ukwazi ukusustaina ama-incomes and ukwazi ukuba nama-streams mhlawumbe of incomes ngenxa yemali. So kuyenza abantu bayothwala bagcine besacrifice ngemindeni yabo kuma-money rituals because khona esinye isithwalo nje engathi uma ngeGhana ngihambile lapha masenziwa lesa sithwalo lesiyana kunomphongolo omkhulu ongaka ofike uvalelwe kuwona lowo mphongolo but lowo mphongolo loyo uyaphila nje yabona uyaphila ingathi manje kwelinye izwe yabona. That is a money ritual because uphuma laphana uphuma umuntu esithi uyimamba muntu. So lapho you are half a snake, you are a human being phezulu because lapho sekusebenzwe another power yokuthi wena ukwazi ukwenza njani ukwenza imali. So that is a money rituals. Then sibuye kwisiphakamiso. Isiphakamiso ila khona usokuphakamiswa umuntu ukuze lowo muntu akwazi ukuthi naye aphumelele but lapho ke awekha ama-rituals atheni noma abukho ama-terms and conditions and regulations osuke uphila ngaphansi kwawo. But uma sikhuluma ngesithwalo which is nasi-under money rituals yila khona kusuke kunama-terms and conditions ophila ngawo ukuthi kuze wena lento yakho ilandile isebenze you need to do this and do this and do that. Then kwisiphakamiso umuntu oyiphilelayo but nakhona futhi engenye ipower eceleni engenayo. Uma sokhuluma nje ngesadawana abantu abasaziyo noma sikhuluma ngomhlume kanhlweni noma sikhuluma ngomdlebe ngehlahla somdlebe lezi zinto zisebenza under isiphakamiso you understand. So lapho kusuke kulandwe that power leyo power leyo iyasacrificelwa noma kwahlatshwa kwaqhelwa imbuzi noma kwaqhelwa igusha ukuthi kwazi le ndoda le ibuye izosebenza kodwa isebenzele wena understand because uma sikhuluma nge-money rituals kula khona
abanye othola ukuthi emakhaya mela sacrifice ngomndeni thola ukuthi ucebile but sekugcina kubhubha umndeni, you understand. Then kukhona abanye ama-money rituals okugcina la khona lo muntu lo mele alale nabantu besifazane abahlukahlukene, different types of women ukuze aphile, you understand. Kukhona futhi enye ritual la khona umuntu o-straight sikwazi ukuthi hayi mfethu uqondile yabona, but ukuthola ukuthi sekugcina manje wena u-end up utwisteka ubulili bakho yabona, sekufanele manje ube umuntu ogay noma ulale nabanye abantu abagay. That is a part of i-money rituals yabona. So la money ritual ahlukahlukene. Ukhona umuntu ukuthi alande isithwalo sedlozi. Isithwalo sedlozi la khona uthatha iy'nhlanhla zabantu bakini ziyosebenzela wena, lapho uthola ukuthi umuntu wakhona kuceba yena yedwa yabona, uceba yena yedwa, akekho omunye umuntu ekhaya ocebayo. So lapho kusokwenziwa ama-money rituals. There are pastors othola ukuthi nama-bishop nama-ministries othola ukuthi kugcwele abantu yabona, uginqikisa abantu wenza ama-miracle lowo muntu, uprofetha abantu ubiza ama-ID lowo muntu, kanti walanda into eGhana ehlatshelwayo yabona. Uthola ukuthi kuleyo congregation every year kunomuntu oyi-membership unakhehla ofayo njalo ebandleni kodwa abantu bagcwala, kodwa manje abazalwane bakhe abalasti. Ukhona abahambe baze njani babe i-sacrifice of a money ritual. I-disadvantage ukuthi udepend ukuthi which money ritual wena ohambile wakwazi kuyoyijoin yabona ukuze usebenze ngayo. Uma sikhuluma ngesithwalo, obvious ukuthi kunesithwalo la khona esizokubulalela abantu bakini, understand. Kunesithwalo la khona esizobulala unkosikazi wakho yabona. Kunesithwalo la khona esizofuna ukuthi wena ushintshe ugcine uba umuntu ogay yabona. Kunesithwalo la khona esizofuna ukuthi ulale with different types of women yabona. Kunesithwalo la khona esisetshenziswa ama-sperms, kuthathwe ama-sperms abantu uyabona kuyothwala ngabo lawo bantu bagcina end up ababa nama-abortions yabona, bagcine balahlekelwa into zabo ukuthi athi umuntu angiphumelela mina nganginezinto but when ngiqala ukulala nosibanibani lowo muntu loyo angiphindanga nganey'ngane ngamenstruate yabona. Uthola ukuthi even ngaphansi kuyena uphuma into eyigazi. So ama-disadvantage ukuthi kuhlukumezeka abanye abantu abangahlangene nalento wena obukade uyilandile yabona. So nakhona futhi lapho uthola ukuthi ulala nomuntu kanti akazi ukuthi yena ulala nenyoka yabona, because phela usuke ebona in a script of you yabona, but behind spiritual it's a snake lento la suke lala nayo. Okanye umuntu wesilisa utshethula nomuntu wesifazane kanti uyi-mermaid lowo muntu yabona. So that ama-disadvantage iwona lawo njengesithwalo sedlozi. Isithwalo sedlozi i-disadvantage yakhona ukuthi abantu abasekhaya bomndeni bahlupheka, baba very very poor yabona. Thola ukuthi umuntu besebenza nje simazi ukuthi uqashiwe uphelelwa umsebenzi yabona, njalo bebenza ama-sacrifice becele madlozini, izinto zabayiphenduleka zenzeki, okanye ezinye ziyenzeka but in a different way abangayicelanga, because leyo nto leyo kunomuntu wasekhaya ohambile ofuna ipower ye-money ritual enyangeni, that thing so iphendukela umndeni manje yabona. So izinto lezo ezingama-disadvantage of i-money ritual. Ku-rare ukuthi simphiwe umuntu aqonde athi ngicela ukulala nawe because of a money ritual, you understand. Obvious wena uzokwenza njani, uzowala yabona ukuthi lo muntu lo ufuna yabona ukumosha impilo yami. So this thing mabeyiqala e-money ritual ila khona lento azoyihlabhini lo muntu yabona. So meyihlabhini obvious azothola amantombazane yabona, then kube namantombazane set of girls abaphiwe even spiritual baba attracted kuyena. So uma beba attracted kuyena abaphe iy'mali ey'nkulu yabona, sikhuluma ngo-50K 40K yabona, lezo y'mali lezo yabona, lezo y'mali lezo o-20K o-10K yabona, lezo y'mali lezo aspende kule ntombazane le mhlampe. Then you have to know ukuthi kumele uku-ask kuwena ukuthi yini lento le engaka lo muntu angayibona kumina ukuze angenze the search of the things yabona, kanti lowo muntu loyo usuke phezu kwe-money rituals yabona. Abanayo i-money ritual they don't talk. Even ngisho ama-pastors nama-bishops bazokutshela ngoJesu yabona, bazokutshela ngoJesu labantu laba bakutshela ukuthi kholela kuJesu. Lapho bona banezinto ama-cults lapho abasuke bona bewalandela lawo ma-cults, belandela imigomo yawo lawo ma-cults. Abathola baney'thixo esontweni, banamakhanda agqitshiwe esontweni agcwala iy'mpethu yabona, banama-rings, ama-powerful rings and chains yabona.
lo muntu lo obvious yazi ukuthi une-cult asuke kuyona yabona, asuke imenzela imali yabona. So laba bantu labo umuntu uma ene-money rituals kunento ekufanele akudayisele emqondweni noma ayifake emqondweni wakho ezokwenza ukuthi wena ungayiboni this thing money ritual kuyena yabona. Uzozama ukudoma ngomqondo athi no, I have a tender yabona, athi ngenze nje umsebenzi ngaphumelela ekhaya, athi mina ngiyathandaza kakhulu yabona. Kanti uyazi ukuthi ngo-12 ebusuku unendlu engenwa yena yedwa. Namhlanje besikhuluma ngalokho. I think ababukeli bethu bafundile kakhulu ukuthi what is a money ritual, what is the advantage of money rituals. So kubalekile ukuthi if uyokwenza i-money ritual ufunde ukuthi yiphi into ehambisana nawe, yiphi into ezoba safe for you, yiphi into ezoba right for wena. Don't just take anything just because you are desperate of money, because some of the things zizohamba hambe zikulimaze kusasa. Some of the things zizohamba hambe kulimala abanye abantu abangangene kulento le. So kubalekile ukuthi uwazi into osuke uyihambela for money rituals and different types of places ukuthi lezo indawo zinani for money rituals, understand. And abantu bakhohlisekile kakhulu badlalwa abantu ngalezi zinto zama money rituals. So sizama ukuvula imiqondo yabantu ukuthi sikhuluma ngokuthi sike sifundisa yabona. So ilokho namhlanje itopic yethu iphelela lapha.